mun sang sang le tlang sang sang atanga INP mizo channel clear tu te chibai le vek ule December ni som panga ni lai ni ania tun tumpo Myanmar ram boy chanchin langsar zual kan clear ho le anga nimina thil thleng kha atlang pui han soi duat lokila rengun khopuya po sipai lal chuan na motor an lambuna ramchung muntina sipai council dauna akal tluang chhauzelani nimina minister pani chuan na motor an lambuna khan motor pasari zinga pani chu achengeya sipai thi an omle omlo azat an threchiang thei mai lova Sakain region pinlebu lama chuan sipai council lamle pinlebu PDF te in dawna sipai somni velan thi ni in an soya chutiang tho chuan Sakain chuan chunglam deuh kani township huam chunga chinduin luis sipai an beina khan sipai som velan thi nge ni in an soi boka tin Sakain le mongyua in karkong puya bom manga an beina sipai som ni aya tlem lo chu an thi nge ni in an soi boka chautu lama civil mi te thil rok tu sipai an lo lambun na sipai panga aya tlem lo an thi boka pale lama chuan tangrual PDF tele sipai te in ka na minute som ni chung vel anin do na PDF lam pakhat an chan ve thunga Sakain region tho ta se township pa chuan bom manga an beina deputy officer so chu tu le police dang pakhat an thia ken yu lam chet latna tatung lama chuan nimin pia khan sipai pathum an thia midang panga in hliam an tuar boka nimin chhun khan ramchung mun rang ranga minong hlana sipai somruk vel an thi ni in khitit media chuan ri sa khon khom na atangin asoyani ti chuan nimin lama thil thleng voin lama an puan chaute po telin voin December ni som pangania chanchin langsar zual kan soikai le don nia ama saberin thulom om lama tangin bultan photang o Myanmar ram laili lama om PDF te zinga ral thuam siam lam boy pui tu pol MTT production anti chuan ral hlaka na rocket millimeter somruka lian an siam chu thu nimen khan an soya kan video masa khan kan soitel man talovani MTT production hi Myanmar ram laili lama PDF te zinga ral thuam siam thiam pol deu in phun khom an ni oma an tumber chu PDF te man tu ral thuam siam chu ani tuntuma an siam chu ta rocket timayela ral hlaka na ral thuam lian chikhat hi siam chuak turin thakhat chung vel hunan manga harsat na engemo an tok ve ni raw material lak lu le thiar vel na harsat na an tok le zual ni in an soya tin an siama an test vel na lama mi pakhatin aboral pha a midang pakhat po akut khing ni abun pha ve bokani okas thla khan an siam chuak to a ti chuan aya tun lai deuh zokin October thla khan an siam chuak le ti an ho tu te zinga pakhat chuan a soya tuna an siam chuang hi indona muala voili lai an lek chuak to ni in a soi bok hetianga ral hlaka na ral thuam lian an siam chua ba ka bom thokna chi za chuang an siam chuak to ni in a soi bok tin mani deuh khan Sakain region huam chunga PDF te po in tui chunga ti pu tur bom an siam thiam vele boka kan video masa a chin duin luis sipai long beinan te khan an mangtang kai hle ni ti hian PDF lampo zoin man son ve hreta kan channel lo clear thin tu te pon in lom pui hlen kan an ringot mai ani Sakain region kani township huam chunga lapu khobul paltlang tu mongyua le yachi kalewa kongpui tunga civil mi te in le dor te chu December ni som pani khan terrorist sipai te chuan an suwa samna sale hle ni in voin khan an soya December ni som pani khan lapu khuwa chu ral thuam lena kapin chuta chuan an om zui nga la ti chuan an om na che vela civil mi te in le an dor an thil nei te chu an rok na sa hle ni in khitit media chuan a soi report pe tu chuan hetiang hian a soya sipai te chuan kongpui kam tu ka dor le in som an ti chia a bungrua an tu ang an la mia maya an roka an du zong an lak nu chuan chutiang dor telin in som thlam pasari bike panga le bu in pakhat hrui som an halral fikani bong pakhat an kap hluma asan ei vika
sakor pakhat an kap hlum bok ati nimin tu khan Sakain region tungchi khowa a in pakhat terrorist sipai te nan hala chuta chuan mi pahnih an lo hal khum ni in tukin khat RFA chuan report a don thu asoya terrorist sipai te hian an kalna kong tluana in halan thrat em ringot maya tun trumpo hi chu tiang chuan chan mu mal soitur om chuang lovin mian hal hlum le ringot maya ni PDF zinga war in charge kumu yan anti chuan terrorist sipai te om lo hlanin he thil hi an mu ti asoya thita te zinga pakhat chu u khun nong ani ti an chian theyani kalimi khopuya tanga chuak ta terrorist sipai te chuan minkin le kani township rutin minkin township huam chunga tungchi tit khong tri tat chong chi le choywa khuwa te heng khuwa te atangin in som ni aya tam an hal ni in chulamom te chuan an soi tuna hian tong duin village trak huam chunga thingtlang khosom thum le paruka tangin mi sing chuang fe an ral tlan le me kani Sakain region Wedlet township Saint Maka kholu na kongpeng thuam naya terrorist sipai te chu Saint Maka PDF 10 tukendar sari le minute somni khan bom voiruk meu an vom khuma police station officer telin mi pali an thia midang hliam tuaran om treu tian soibok December ni som panga tukin khan Sakain region Kalemiu district huam chunga Minkin township PDF tele menong lana sipai te anin kap chun zom le bok PDF lam hian bom mangin an bei masa a sipai som aya tlem lo chu an thingei ni in an soya PDF lamero himdam te in anin saseng le the ni in an soi nimin tuk dar kwa vel khan Minkin PDF te chuan bom voi ni vomin terrorist sipai te an lo bei to a terrorist sipai som ni an thi ni in voin khan an soi bokani Tase township lama po PDF te an che thazel Tase township chundo kung khwa tlak lama tanga dongchi kholam pana keyakal terrorist sipai som panga vel chu voin chun lai vel khan Tase township PDF 10 an lo bom vele boka sipai pathum an thia midang pani in hliam an tuar bok nimin po khan piusoti pol te chuan na motoran bom to a thi le hliam an om ngei ni in voin khan an soi bokani kalemiu khopuya om kumsom paruk mi liklani pol ko zirlai mong chomin khan an ti chu zuni somni khan ong mingala venga akuta tangin chem le bom kan man ti in terrorist sipai te chuan criminal case zanga le pangana e na mangin thubuai an siam sak phota mani November ni nga khan tual tha case penal court number zathum le somko le parukna an or beltir le ni in voin khan an soi ani hi tuna hian Kalemiu township lokapa tharuk a om trep to nia soyani a achung te tu ma mu tiran phallova alainat om tak zetani ama hi Kalemiu high school number 1 a pol ko kalme gani a engma fian om chuang si lova hetianga anti hi chu han pom thei mai chi ni lokti apa chuan media thok tu te hne na asoya kan soi fawang khan criminal case zanga le pangana e na hi chu kum ni chung tan theina case ania penal court zathum le somko le parukna tual tha chungchang ero dam chung tan theina dan ania khai hlum theina dan ani bok mun tam taka PDF an che that lai hian mun danga chuan an lo che thave chi lo boka a che that vek thei bik lovaniang tun nai ni thum vel khan paku khopuya PDF member mi somli zet an man to ni in paku khopuya papakhat chuan BBC palai arhila asoidan chuan kar kalta khan mandale le rengun in kar kongpuya PDF pakhat an mana chuta tanga chui chhota zel an nia an chuina atangin a voi khatna mi paruk an man theya a dot le mi som pasari an man le a te chuan a voi thumna mi pali man le in a voi nga na le voi rukna pani ve an man le a tin an message an chuina atanga man po an neya an vai hian somli vel an ni to ni in BBC palai chuan report a don thu a soi heng an man tak te atanga an chuina kal zela man hlawatlan chia an om teu boka sipai lampo hian chutiang po chuan zuina sa thin lea nimin December ni som pali po khan tlan chia te zinga mi pathum chu an man bel le nia soi ani bok
smartphone contact le message an film khur hle angai don ani hi Mandalay region Chawse township a Minwon khwa chuan mani December ni soma silent strike day ya khan tlerol then khat chuan kuchung tang pathum lek chuak lai khala in social media an lo da a chung ho mi pa paruk le mai chia pali an vaya mi som te chu sipai council lam chuan manin December ni som pali chonhudar ni ma a sumatlan an ni lo chuan tan ina khung an ni mai ti in an vova tan ina khung ai chuan ti in an tlanta ni in an soya tlerol te hi kum som panga pu latling lo ten ni hloma mi pakhatlan nan cheng noi ruk an ngiata an zawa yatan cheng noi somnga pe kan be sei thuan soya chutiang chuan an tlanta MT ero chiang takin ke ni chuan kan threlova an tlan nge ni in media then khat chuan an soya ni sipai council lam hian sum an mamo boka sum siam dan tu rem chang an tap renga civil mi te nun na thapin an sum dong ati thei deuh mai ome Karen National Union KNU Brigade 1 Ramchan Tatung Township huam chunga wiyo khokiang luka minong lana sipai te kem pakhat chu nimin pia zandar riat pel felvel khan KNLA Brigade 1 nam sipai te le an lamtang TPG anti ten ral thuam lianin an kapa minong lana sipai pathum an thia midang panga in thliam an tuar ni in nimin tlai khan an soya KNU Brigade 6 Ramchan leke ko khopui thara nimin lamatang khan terrorist sipai te an chenga nimin tlai lampo khan an in kap tana voin chomhadar som pakhat le minute som panga chia khan nam sipai te nen an in kap tan le ni in chulai khopuya omte chuan media thoktu te nen an soi sipai council lam hian ral thuam lian an hmangna sa a chutianga anin ka tan le wangin ral tlan an omle teu ni nan soi boka voin chonhulam khan anin dona chanchin report anti chuak ta phota sipai council lam paruk an thia chung jinga pahni chu sniper ka hluman ni ti leke ko news chuan a soi ten terrorist sipai man an nei bok ni in a soya mase an mani KNLA lam chuan official thu chu an la nei ri lovani KNU Brigade 5 omna Phabun district lama ve thung chuan December ni som pakhat le ni som pahni ni chung khan indona voiceari achuaka sipai council lam som pathum an thia BGF pakhat athi boka midang pathumin hliam na takan tuar bok ni in Mutro News chuan voin khan soi Shan State Marlam Kokan nam sipai MNDAA kan ti fokha khang ho tele minong hlana sipai te po nimen khan na satakin anin kapa sipai council lam hian jet fighter te po ruai le in bom voisom chuang an thlaka leilama hian voisom pangalai anin kap ni in dako kang chuan soi thi le hliam turan omem ti ero alatar langri lovani tanin tari region dawai township pa yiwain khwa nimin December ni som pali khan sipai hne na mi report ching talan pahni an tha tak te chu umia moi anti kum somli le pangami le uzomin kum som thum le pangami anne dalan tha thuan soita ka chuan nimina falam khopuya dalan an ka hlum thu kan soikha kan thu nar lak na ten an lo thre chiang lovaniang voin laman soidan chuan khatia nimin an ka hnu khan damdoi in pan puyania tukin jing taka kol lam pan pui le ni in lombang thlenma in CDF lamin an lo lambun le a an lambun ma hian athi man ta MT kan chiang chi lova CDF lam hian aruangan la ni om takin an soini February ni khata tanga thune na pong la ka civil mi te thattu minong lana state administrative council hi international le ram chung da na tanga te in terrorist ya puan tlak ani chiang ta hle ti document tam tok tak manga an soi thei thu SACM lam chuan an soi le ta a chuwangin minong lana sipai te hi terrorist dik takan niya terrorist ya kau turan ni antia civil mi te chunga du to ka sual rongan bol nuin civil mi te zinga politics huanga telve phet an la tum zui le zelani antibok SACM lam chuan NUG in terrorist ya apuan khum nu hian sipai council hi terrorist an ni ti in even le sarkar rang te po hian an puang tur hi nia chotianga an puan khum nu chuan
engma soiboi ngai to lovin R2P dan angin ral thuam zor khap an nianga sumle paya hrem an ni pokang an tia chutiang chuan ala thleng meu lovania engtin nge mani zel don ni hetianga terrorist dik takan ni tia an soirual hian SACM lam chuan document atan sipai nun ron zia file che rang rang an da chuak tiu bokani Myanmar hi namen novina boita chuni maya tundin huna hian civil war mek ani tamaya US Georgetown University ya an professor David Steinberg point tuntuma an buai na hi tunma zonga an buai na ayen alana saber ti soyen Myanmar mi puite ta na base na chun chu an thalai te hi an ni atia Myanmar buai na hian engtianga rei nge a o ang ti hi inrin siak lai tham ani ta mi then khat a englam chanpo lo thadon se kum thar sang ni le som ni le pani chung khi chuan a fia thei turangai an oma te chuan sang ni le som ni le pathum lam ala tul om mange anti deu hlom ni om takania then khat vele thung chuan hetia han ngai ai hian a o rei hle turan ngaya an tran chana tan tun ma atanga kachin hel an lo ti mai thin KIA tele karen ral KNU te ho an lo om rei to dan zia sipai ne na anin eprei zia ne na te khinin an soi deu bera keini hi chuan han soi ngai na fak kan threlova tuna US lama professor kan soi ta Professor David Steinberg pokhan kumni khat vela inching fel mai tur chuan a ring chi alovaniang nge kumni khat bak adam ring to lo zok nge mani tuna hian kum som ko le pahni amang meka kamit kamen chung hian Myanmaram lo dang lam thale ta hi kamule to don lovani hi atia kan chanal lo thlir tu te ho te in enge mo in mu dan ni ve chi ni Myanmar boy na hian a o rayang nge rei lovang nitin mai hian thil khen dan kan mu chin kan puang ve zela in riat to dan atang khan ram boy hian a o rei don nge don lo in thlir dan kha kan hredu ve ta comment huanga khan han soi ve le teu o ole tun tu mata na Myanmar news kan an ti chhuat thei chu khati zong khania INP mizo channel thira lo ngai thathin tu te in za chunga kan lo me